For myself, more Acholi wing. I'm here for Karaman for this Bosco. Appropriate a password. Me yo kujazi ya Acholi team. Iwa yom yenmana ditu nyuro. Waleglu biasa armu kene me follow in suit. And gima be mani charb biasa arni. Dakbene promoting team level metro. Gini na team football mete team na. Leo tumawa wale buchingwa wa Acholi problem mudong. No bajale mami mbe mo te wa ona. Yo kumbati tiyo me toto ba dog ba. Na waripe wa Acholi. Na otungle ya down ripe. Ero kanyo odi tu no ripe. Ba to sha te wa mabe yo do bidiyo ke ba to tuma. Yo yom ni la dit makamegwa chobo chiaka manani cha wajibodwa ni bimini wajazi and kitumbo rawan lutudio yomi chicken and wadwa for bene but la dit me password walego lwa Acholi weng mati wako kawaro mo bino kachung metelo kowa yo mo ken mautwaro ana nyoro na nyot ajo kana bero ne ani kenyo bidak mi ara kijenya yenya yan wati toko pikakawa so ka yen da tira Acholi bero ne ani chwa kakawa ana foil dit password kilo reme mukene abuti chingo kwa kache ani yakone winro la ati captain Acholi team ani wajom mebino kagamo meet maladit me password umino jazu and watamani wadwa for jibore Kidega bot wa wenni tutami dugu iko team makamegi Acholi team for my Acholi province wachi kanki patron ma chiel Acholi province ene right honorable dan Kidega amero fanya karman me fo ene mada ki kwany ma ene bi kwany ki province in the first and second edition be ana mero kwany kara me fo no kakana Acholi and more specifically Lutugo magu birka wot ki bandera wa ilo Uganda lo awajo kuti makija pian ana ngunyo ko manok karmara tie ko tela na ma cha ko kene aweke chingdana mukene awinne bero jembe tite tek adloko ay coupe ki patron manyen dino tema e ko nen ker ko romo tenu kwot wek Lutugo ben magiti mabe ale mia bin mamira mia mer pitenu eta be meida ay dok bel chen bot megu madit Dr. Mina me Atiak Sugar we are reinstating back sponsorship bana Atiak Sugar me about for Acholi province for je kana lamu win my bed